tadi di cigak. Ini buat kan dia duk udang ah. Lawan lihat tengah lama. Lah tu abi tadi di cigak. Nah. Abi tadi di cigak dah. Tadi bang hujan, tahu orang ada. Abi badi di juga mah. Iya, abi cigak kan nak rumah kawan dah. Tu lah abi cigak. Gitu mah. Tak ketemuan dinner malam mah. Yang cewek dan Beli dinner. Bawa dia mah. tak boleh dinner. Pergi makan malam. Yang cewek dan malam mah. Fikir no do lah. Apa nak do ada dia marah. Apa dah kan? Kau kon dia main dia. Kan tangga duk hari hujan. Agak di rumah. Nanti apa lo? Kau ada duit tira barang om yang matang juga. Mẹ aja. Ya. Kau tak janjian ketemuan nak malam kau mah. Orang mẹ đó. Tu nak liye mah tu. Orang mẹ kau được quá. Ya. Ikut 15 bulan nami, kau mah ya baru lagi ya mah. Dia mau pulang ni mah. Jadi mau keluar aja ha. Jangan tak keluar ah. Ya mah. Dia boleh. Banyak malam le mah. Jadi mah. Abdian lah mẹ dah. Kau có đàn này độ ha. Mana orang nak? Ah, Mana orang? pergi main tempat kawan apa? Tahu apa dia? Semua ini kau dia lah. Ya apa? Nhà cô được gỡ má đây má hả là ghê. Hả là biết với em gì ngay đâu. Đó là vậy hả đi mà. Anh đi hả đó đồ phối đó chỉ cả là gì đi nha. Cái ly gì đi nữa đó. Đã ghé cái nạ để nó phi là và trẻ vậy là nhàn lắn vị đã ghiền. Cái tí đặt đồ đó tôi đang được quả cái ly gì đó rồi vị đây. Bắt đầu sầu ấy đó, thì một chân được vị, cả nó sầu ấy luôn. Apa deh, jangan tapi tak bayar tu sama. Pada deh ni cok kia tu marah, thế nak jangan tu nha. Chứ nó phải ra dần chỉ là nặng nó bị phải dụ sợ lên đó. Đấy nè, cài nó cháy ra luôn, nặng đó là bị đi về mà. Đủ vui lắm á, hẳn lắm cái lôi thì thủ ra đỉnh nhân dẫn đĩa lên và nó phải đỉnh nhân này lên xe nặng lắm à bị nhá cái này nó bị tí đó 25 là nằm mê nhảy nó về đó để nó đấy đằng này đó phải dài nhà hồi đi ăn nặng là cả cày vô bị về vào đồng mì được rồi là dần dần hả cặp bên cái gì vậy cô á để nó phải ăn chén nãy đây ăn lắm cậu nói về cái gì mà cơ cặp cô dạ là cái phổi được trên là cái gì vậy cháy đang mà đi rồi cháy đâu nó có đang ngồi đây nào tolong pasakir. Tolong lah ya ramah. Ya. Apa ya? Ramah. Dia tolong mai lo. Dia nak dukun lo. Dia tolong dia pola dia ke pola. Dia cuma lo. Alah dia bayar lo. Dia nak bayar lo. Alah kau tu. Dah sila dukun lo dia nak tinggal calu. Tu dia je dukun ya. Ya. Ada dia dah mah. Apa jangan teh? Kata soalnya kiki beri ya. Ini dah puluh ah. Ya kini masa di gole ulan kan. Berarti dia ni gole ulan teh. Lagi posonya lah. Ini apa yoin tuan lah. Apa dia mana apa dia? Mencari anak kunda. Oh ini mencari anak kunda pergi mah. Lagi ya. Nak nak murah lah. Mana bapa ni Dah dulu kan suai lo. Telepon mana ni lah. Telepon nak elok beli kasih lo. Assalamualaikum. Oh ya antang kasih kinya. Ambil kau derang tu lo. Ah ya lah.
Tinggal. Kasi ya. Saya buat. Bapak kok. Natay, ini boleh ipo. Ya. Udah na mo mang dulu. Natay na ha. Kok. Terus Pak, lu kata soalnya ha. Hello ya. May doya sa sangan na ma. Ma. Ibo tolong mo, tolong na lo. Ibo tolong mo nya lo. Ano palo ya? Ala sa sasangan. Bunjol. Yang ma. Bos. Hmm. Ako dai na na ha. Iya, tu kaya dia lah film ya. Ano? Adik tu mah. Lama buah lah ha. Pak dia demam pak adik lah. Pergi kakak lah. Adik lah. Ini nak ke Tangerang dia nak nasi ramah. Nah. Alah bola. Naik kue dia nak kucing. Lah. Abi ba di siga mah? Ah. Abi ba di siga mah? Makali. Bunjol yang ha. Aduh dah. Baba.